6.4 karibu sana tuli live kire studio chia Wero TV rokirero ruare ndendo kuria kwethwa oko file returns ukuria oti bwaku no ntuko no kaiweta na niyo mantu kwera tuiro tukiaririo tukubaru rokirero ruare lakini mbere ya tuariria ko file returns kwera tuariria amnesty kana kurekerwa oti rokirero ruare tuli na mabisa kuma kwa KRA Franklin Justa Makena bakethwa baitwira nkuluki mantu yeye tax amnesty ye yongwa nimbi na ni baobo bakwa tax amnesty ni mwankari kwina tax amnesty je nikienda tumenya kwethwa uwe no qualify kwa tax amnesty je kana ni mturi kuwe urokuria woti bobwa bubu tukwirirwa bwa mareyo tikaribuni sana bwana Muthomi karibu sana madam Makena thank you very much ntuko kwa Wero rokiro rware so katuambiri na we Frank tax amnesty imbi perema ambugi bwega no ntuko kuona kanya gagutwalika back studio ni chenu cha Wero TV na nkethie mumeru wonde kuma Thochi Mwankanto Nyeri. I still believe no hiyo boundaries ile tutumira bado so nambukaribishe kimubango jojo rukire twariritie tukiarairia mantu jegie ugoti kana uribo ugoti na mantu mwanya jara mega je gikiare so gichoke kiure giaku tax amnesty gichunku na kimero ngwitikia ngagitaura ntikosete muno ni urekeri bwa meya kana makosa so amnesty ji yurekeri bwa mabaini na interest na kimero tumetata interest ndio mwana tatu machiara jaba ini roringi so i urekeri bwa baini na machiara jachu tambeche ire jara jombete kwedrwa jomenie na probably maybe korerwe go file ntuga ikorega korerwe go file diria ubaterwe go file returns chiaku kana kugeta machokio jara kana tuge no file ite lakini kubyo tarea kukethwa kwena to interest to payment yare mantu jajau so interest amnesty in short yurekeri bwa machiara na baini sio godi machiara na baini ya ni vile ko Makena kire machiara ne tugererea uregere ku file returns wekairwa tumeta na gisongo penalty u imwanya kiri obligations tofauti kiri irobati kurea yes for example lerea uregere ku file returns cia biashara ugekirwera ndurira ria ciringi 1,000 iwi file o mweri mbere tariki 20 kana tariki 20 niyo deadline na lerea uregere ku file tariki yu ugekirwa nandi penalty yu cha biashara ugekirwa ciringi 1,000 na omweri na penalty yu igeta na mbere giciara maciara ore okorega ore ntuko igweta tweta kire ugoti bwa nyomba warega ku file ore obatere tariki ira 20 mbere kana mbere tariki 20 ugekirwa baini 2,000 na 2,000 yu no sigeta kinyacio siketita yatea sikereta maciara ore kagita kagweta gakinene so irea akenya bakwirwa bonde basiumerie peje ba prior amnesty na bagaitirwa marando jamu yes so Franco mtoto dikireta taina ruri atri amnesty ni ya ni ya mtoriku ni ya muri woti uriku so amnesty mbere because I understand kuna mawoti mwanya yes kuna mawoti mwanya kuna ugoti bo individual ugoti bo individual igora tufaira mwaka by June mweri jo 3 ejo twetete by tariki 30
kwire individual returns ke baraba andiki ke baraba te andiki ego service pin yere ku omwaka kwina ugoti bwa ana biashara ura ugire bungi bwita turnover tax kwina ugoti bwa rental income ana biashara bare nyumba cia kukombolithania kwina ugoti bwa ana biashara baba nene bare yaga gintu gita value addition tax kana VAT kwina baraba importaga into excise duty mantu jajau kwina bo companies kuelewa which is filed omwaka so mogoti jajo nde ija generataga mabaini igitare yakinya ria gufire ocherero kana worirwa ntuga mbugire nteko ndi kuikorega ngenya abari kana ikorirwa so jabwa individual nande burabumbe go to affect jabatu tu baratu aja kwina ogoti buria obateru go file by 30th of June mwedi jote tetejo tantatu worirwa o file July tariki emwe ukakuretera kabaini ka ngiringana ngirije sawa kabaini kara nande ikoto kuga atiri kemuradi jojo jwa amnesty kakagitate kakebirwa indi kwina ka disclaimer na kimero nto menimbi but kwina ka disclaimer amnesty iriran mwankan tariki 31 of December 2023 iri affecti machokyo kana return chia mwankira tariki 31 December 2023 sawa kuchoka nyuma kuchoka au nyuma 2022 2021 2020 so baraba atirero na baringo baine kuma 2023 gochoka iboba kurekero ke muradi jujujwa amnesty reason being yekiro mono no ntubwa if you remember well area anyumene mwaka muthiru tware akaire itwari na the same program running ya amnesty lakini ya affecta mwankan tariki 31 December 2022 so bongera dirikari ongera another 1 year ku affect baraba tombere ku didia bora baraba tombere ku join in ke muradi juge gitareu na bongera babangi kanya at least baraba na marahandu ja korea within that time ya 2023 na patombere ku affected so the other reason why pakogeto ikwethero nandi ja ugo na oni individually return data ku file cha 2024 sawa so tino china penalty mwankadha ai in any case cha individual na cha company lakini cha biashara ke barabo already twe china no kuelewa lakini cha individual kainge turetegera muntu kiumbe muntu ngoki yawe no kuelewa so tegero kona thai jagichunge uteba iniweni nonto no we in the timeline yego file returns nande worirwa by 2020 by July tariki emwe baini kagitate na amnesty tumbe kudo yego affecta that time tumbe ku witera penalty until to probably dirikare enda to na mwaka jujunge ikareta kairi no kuelewa that's dirikare it is constitution okay yeah fine so makena what happens kire mu biashara oro to na nare ya monthly taxes oro ya what your mweri de so that means mwaka yoyo wa 2024 2025 atekurekerwa baini una baini iri kurekerwa ora twarikia kuga ikuma 2023 kusoka kwa nyuma so mu biashara kana muntu kiumbe uri otafile returns ciawe mwaka juju baraba faira mweri baraba sereri mwaka juju baini iterekerwa mwanka betere kanya kangi karaka kaeja no itirikari what happens kwa kwethra muntu ate so okay first of all kenda twita mutaratara maurekeri kana urekeri bo bureta mwankari idire mbati kufile mwanka tariki 30 cia mweri jo etandatu yes wakorukirwa ikanya kau kaejania au
umenye yote Usu kanya kani ka mwanka tariki 30 30th. June mwaka juju Aha. And then kiri baraba file returns kui mtu wa uchuri atiri why is it a file atika December na June kana file kubadi ku file returns cha mwakari kiri individual ubati ku file returns ciaku kuma January mwaka 30th June au nwethaira wina kanya gakega go file returns ciaku na rĩrĩa ũfairĩre returns ciaku au gũtĩ penalty ũgekĩrwa yes ũgwa mũriti ngũgĩ wa either private sector kana public sector na arĩa kunthe waandĩki ũgaciumĩria ũga file returns ciaku na rĩrĩa ũfairĩre gũtĩ penalty ũgekĩrwa Okay. Yakwenda muthikirie wetu na mutegeri waranira batu kirukira namba yetu SMS ni 23578 ukakwitha wina kiuria ukenda kuria makena na muthomia no ithiro iboria mantu yegie uriboti no tukaiteneka ntamenya ni tumuthomi akenya twetera mwanga ndaiga cia mwisho kenda turia wotso ukakwitha wina kiuria kio kwenda kuria muthomi na makena amantu yegie uriboti no ithiro yumuria so muthomi mtu no achuria atiri na tankamenya apuo amnesty ye kwa Okweo. Good. Before nchoke kiu ampongere kintu ki amnesty. Amnesty ji kana urekeri bu bure affect ura tugere baini na machiara. Lakini withiro okliete any pending tax principal tax. Edarande kwe mare iyo bateru kurea. Withiro oja kliete before penalty tuambiri kwariria penalty na interest. Sawa. So tugenande jagichunge muntu kiumbeu na ari na ena kabiashara. Sawa. Kabiashara kakare agaira mweri turnover tax. Turnover tax ije January 2023 na fairete return ugapateri machokio jao ingiri imwe. Sawa. Ende na chererero kinya wakiugo una chererero ari ngoba ini ingiri imwe. Nukugwata. So ugwe biashara yegichunge ebaterwe mberema kuria ngiriere emwe sawa alafu nande amnesty aga apply for amnesty igaita ngiriere ko ije ingi na interest so principle mberema lazima eriwe kenda penalties chumba ikweberwa sawa good nande kikiuria gyaku ukamenya atia mberema there are several ways kuna to process umbai ko geta kenda umbai ko apply for this amnesty. They automatic by the way. Igwengwa obateri ko initiate, igwengwa obateri ko me apply. Ugeta ge system, ugeta ke iTax yeku, ke kapotokara gaku ka iTax, wikire KRA pin yeku, wikire password yeku, ugurire ufile return yaku joro obateri ko file return yaku. And then wona we na penalties cha 2023 kada no kumenya na penalties cha 2023 guchoka kwina ka tab au igoro ketu nyamura tuke ka website kau ko kwandiki date and enforcement o inya date you ukona amnesty apply for amnesty ukainya apply for amnesty igamba igo gwitira system yongo ukainya tu au system yongo keberia the penalties automatically yes so if you don't apply for you don't get the amnesty. Yes, you don't. Kintu kingi kichonge ndio ndakuongera uge Frank no ije ukatega ukoona wina marandu ja maingi u principal tax no koona irandu riri ringi ri nyante umborere urimwe so itwethera twena payment plan ukeje ofisi yetu ukaria na officer ukaewa payment plan uria ukareagera ndu riu mongari kathira ntamenya kiari kulipa mdogo mdogo iko lipa mdogo mdogo okay so no mwaka be yobitine kana no apply kire iTax portal kwa for the payment plan yes ilazima uije ofisine
kenda omba nande gukarande na officer jora para tuita account managers bako especially bu wetheri bwana biashara baba nene most of the time so ukejo gukarande nabo bakateka bakona supermarket igichunge ina ngiri magana jairi bateri kurea mwaka ja 2023 na kumana au penalties nyingi chiumbete na machiara ya mbeche uchumeti kumana ajo ukoelewa bakakwira atiri ugori turi kwa payment plan ya meri iri kana meri 3 kana ugori onate ugatwira ugwe uninde ona ngomba ikurea na meri iri tungirie kana sawa penalty ira chirare ingirie kana ragintu ugomenya uritegero kona mbechiro bateri kurea ugoti bro bateri kurea kiari ingiri magana jana ende nusu echio I principle nusu echio ipaimina machiara nandi batu turi kurekera pi nusu ingi ukagitate ukarea no kuelewa so ugoto abangana nako eja to gitaka mubango kwa payment plan ore aja iri the second round ukire othiria tukainya amnesty ikabera so ikwithire nkibwa kwithira kwina dispute kana nkararitia woti ukawoti kwa tipo mbatikurya bo bainete mbatikurya sometimes kwithira kwina these disputes makena so kukeya kwithira kwina disputes kukethira na tambupa kuthiria disputes iji kenda kinyampa wa amnesty gintu kia mbere Mr. Gichunge ukethira wina can dispute kau weje ofisi-inĩ cietũ ugakarande na officer kila kitu kitheragia system ne uria ufairite returns ciaku na ikonania ntuku iria ufairire kethira no sereri ni konania no sereri na wasererwa penalty in generate automatically so au gutena nkarari batu tena otokumania na okare atuno ntugutena ungi lakini for dispute also to add okay ja obisine uninkera miru na Kenya at large tutige ni gukira obisi eje muno no antu tupakarinde ja uni makena na bangi no tutukarinde ariko after police babu no batu tukarinde na are ana benu tisa sawa ija bring yourself njo obisine uga no kwenda igutethwa we na ka dispute ona nyamure cia kwite gwitania kwi email uronere kithimu kwiri uga ngano we na marija kurea na nini no kuona weresa muntu no agakwiresa agatega from the system akwire kethira ni gukariu kethira tu gukariu agakwiresa gukari aya gwengo wigwa ja ko satisfied are murumija sipitari no seek second and third opinion and daktari tofauti sawa no witinya ki office onge kairi are ndene kudo kuna different departments so weja tuge ukuja kwakwa na case ndatega nkona case yeje etekwa handled in my department I'll move you to the next department ireba teri kugitate ku handle situation eu and they are better placed ku handle nteto eu bageta bakagitate bagushugulikira and in that department also kuna officers baba ingenda kukigichunge ngo tukuga mu agichunge ndiki karimi esa sawa so oni anko encourage anto bonde akenya bonde amiru bonde tu je ni obisine iro tumba igutetheka wina thina utemiugite utumba igutetheka so ethoro yenio njoo obisine yetu ingia pale chini enda pale huduma center jieleze uga nkario nao na thina chia kona chunki yo chinkinyitie ngatetheka ate tutikwagira utethia tukumekete tukuthiria manjo ya amnesty because nkwenda abo tueleza mawoti mwanya ra mtu bati kwithirwa akirea na bura bati kwithirwa akirea maybe kwina mtu wewe na rentals chiake somewhere shagwe somewhere okere rentals na atimenya manto ya kurea woti bwa nyumba so mtu abati kumenya ate manto ya mawoti ya gintu kia mbere Gichunge riria wakira nyomba ciaku kana warugura biashara no bati go seek information kuruki na kintu kia mbere nwije thirikari ya Nandi no mwanga tore ogoti na ogoti buma kima biashara kinyomba jaiu
Rĩrĩa wakĩra nyũmba ciaku nũbati kwĩja ofici-inĩ cia KRA ũkĩenja ũkakara na ofisa ũkamwereza wĩna nyũmba ing'anona mbati kũthithia atia ile ofisa ũrĩa agakwereza akwĩre yes wĩna nyũmba ciaku so tũbati kũthithia registration ũrĩa ũkareaga o mweri anto baku tenants bakunengera mbeca iria cia mweri nagwo make sure gũcokia return mbere tariki 20 ya mweri jungi so gĩchũngi au nĩua It is the law. yes it is the law yes na kinya wana biashara itawa turnover tax kinya rĩrĩa ũrugũrĩre biashara eku nũbati gũcikinya gwa information ũgetera twĩja na au mandukene na menya rĩrĩa twĩtire bamwe bauga hatukũbaras of which it is wrong atwethera twĩtĩte kũbarika nĩ bũbati kwĩja obici-inĩ bũkathithia registration ĩrĩa kenda bũkũcoka yai return cienu yes So muthomi kwĩ mtwe arũra biashara ewe harĩa license ya county, That's all. Yeah. Nande urabateru kugita just to add on urama kena uga orugura biashara yaku kana wakatu nyomba twaku gather more information ukwera visit obisisi cha thirikari ngoti kio gya kanyomba ja kwa kanyomba no ita kwa nema no ita kwa NCA no ita ka ntitu chonde visit KRA office bakwire wa kanyomba kana uthiri kwa kanyomba ugoti bobateru kure watia na ugoti bo nyomba kiongerora kuga kisheria ukuthoro kwina ureyandikie kiuga urepo bateri kurewa ugoti bo nyomba buchaja wa 7.5% of your gross gross rent ira onete tenet gross ingimaanisha mbechire chonde umbeti go collect kitu nyomba twaku 10 utitete mbecha nga cheke atika nga mbecha nga chia cleaner nga mbecha nga chia stima mbecha utu umbeti go collect ukagita 7.5% okiria ira twitaga chitawate bills expenses bills iji ureaga inyako waku kwe ngoro ureaga stima ukarea rent at the end of the month nteto jeu so mwana biashara mwene nyomba before itaiu chionde akambia na KRA 7.5% tunankira vira bietu kaisari avu akarea muntu okumukareria ochimani kiateka nini oh so rental income is at 7.5% na chokagwa on or before the 20th of every month tariki 20 cha omweri ochererwa igakuringa bainie ngiri ijeri sawa mwana biashara ojo wetire na ndiki ngechoka gikiuria gyaku mwana biashara wetire area na ndi aria kwa kanjo ngwetiki mwana biashara tu an average mukenya wa kawaida abateru gutonya kiugo tibwita turnover tax. Turnover tax neo iriagwa at 1.5% of gross kairi sawa omweri agita stima agita rent endukere akomborete agita stima ere autumirite mweri juu akite kugura stock mbeche ja guta stock akambia na KRA at 1.5% riu agaita bivinge sawa nayo achererwa nyayo reago on or before the 20th if I rawana ekare on or before the 20th of every month omweri acherero tariki 21 dirikari kamuringa kabaini kangirie mwe ino kwe mu biashara ori kirogine ana era ka biashara ake kanini anu yatire ino biashara yegwa ne sustain it's not like kinya kwire constitumbeka so how am I supposed to kumenya imbechi ala ndirole ke na beta kore TOT nkaba encourage mono ba make beke record biashara irecord biashara ugitipo mbecha ikomenya imbechi ngana utumirite na ningana umbite kuona utigitite ugu ngwitikia ugotimana withuro wi biashara eno ugurite kibanda kiu gyaku nontu nandi utikumenya bira bigwita ombe kwithurwa utikumenyere okuona ombe guthwa tu ikite ombe guthwa nyane asara gutethia antu ye community no tikugitate yukinya kauku andika aja ntariki na mendia jantu kweu uge ntariki nawe ntariki nyanya ntariki mugwanja ndendia ogorobo gikinya
kana ukaandike nyobire orendia kantu kamwe ugoropo gikinyo gekira ikuo ciara ukauga ndendia ngiri 20 narua sawa ikakuguide nyago ngwa biashara ne kumenya into bieku chukari ethira ikuthira kana iri mbaru nitigere chumbe mantu jajao yes so keep records yes so into bibio the batikwithira kupirikire pin number kwa kana where does pin number come in kile mantu yayo yes and no yes ino ntuba mbere ma kethira i biashara kidogo igothura uri kwenda wethrow na mwana biashara kidogo jacha kirogine na your business the biashara nene kuga tinande iche i company kana you know such things so gekira under pin yaku area A00 something personal pin gekira obligation yokethira ne rental income kana ne turnover tax nya VAT chekero individually but wethrow in a company sawa gechunge ko limited wethrow in a company ko transact biashara ko ndia miunda ina supermarket ina mantu ya jau obligations you gekiro ke pin area sawa not you be pin area kedo ya touch pin yaku bataza director nokwera but ukedo wina company pin you nande niwe komba kugitero ate wikiro obligations you na nya company pin you ne bateri kugitero machokio kufairwa return every year ojore individual mwaka jukithira jajo nande to dejo kudira June 2025 tariki date company chionde chirio machokija 2024 ipapateri kuthwa bagitete na baini company ikara ikugita ingiri 20 okay yes au mwaka yes so tukithirire makena ni tax ingire ko mtu abati kwithwa akimenya maybe individual kana company kana se biashara ku ndogo obati kwithwa akimenya ni robati kwithwa kirea lokare yathe nande Mr. Gichunge ndenda kwera mukenya Mr. Gichunge kaigwa ndi mtu munene muno demo itwenda kweta na kaishima Gichunge is fine ndenda kwera mukenya ore ontegerete nkamwira atiri ikaringana na ngugire okurita kethera we muritio ngugi ukuma rokire ageta obisine no bati kwithira ukifaira returns cia pay etha no kuri musara jore okurewa ijo gukuorify kugitwa pay no bati kuja ofisine kana ogeta cyber kana okaithithirinya na thimu eku technology ciejire ukacithithiria wengwa ukafile returns ciaku ethera imo biashara ukamenya onde ndiri na biashara so imbati kwethera ndena kethera itanova kethera i VAT jayu ukamenya areore ukamenya ugafaira returns ciaku so mukenya wonde okethera we na biashara au ukirikia au wetera kiare beja gukuriungira sirete ofisine yes gukurikania sirete ofisine araniria na ofisa bake yare na bakagutethia yes na mwambie Mikai Frank relation kana uhusiano buraburio kiri VAT na ETR imbi na ni mtu rikubati kwithwa kire ya VAT VAT ebateri kurewa imwana biashara wina turnover more than 5 million sasa annually 5 million kwenda juu na kaire bajaire akithro na kudeal na vatable goods sasa ethre na hardware mantu jajau supermarket pale akugita twinto twawe ta value addition gita value addition ke intopira bona murimisha roroku akiariria value addition tutojeu mtojo na bateri kwithwa register ogotipa VAT na bore ya 16% of your evitted expenses net sasa na nyabu monthly every month o mweri filing area but at the end of the year ukejo gite itawate cumulative area o consolidate ante to chionde mwaka jo kethira mweri no mwaka ringi mwisho mwaka
Yes. Now, antu bau bonthe bena VAT, ipapateru kwithirwa bena ETR. Bagitaga ETR, receipt cha ETR, kana ITIMS. What we are now calling ITIMS. So, bateru kwe jobisine, kethira ugo ritumira systems ire are, ukeja na computer emwe, ugekirwa software ya ITIMS, ta e-client, ukiendelea gwitana biashara chiaku. Kethira ugo muntu wa construction, ugo tena ofisi, you do not deal with manto ja maingi, ukeja tu ugekirwa an online system on your device, kana thimu neku, ukamikamata tu are ori, ugaita receipt ire ITIMS. Sawa? That one. So timo biashara wende batu kwithirwa ena ITIMS. No bate mobashara onde na bate kwithirwa eneo. Mobashara onde na bate kwithirwa eneo. It is guiding us kumenya eko reduce antu baba ringa tupanya route bakaura na tugoti. Nonto actually inya dai tukategera antu baingi bara bakumba ikugita tenda siji cia thirikari anga muntu agukunenkera kagugita ka ofisi jagaka Weru TV. Weru TV menya ne kugitwa VAT. Andi Weru TV ekenda receipt kwa account for expenses chiayo. So bagera gichunga ugo bana tunenkereka receipt ga ITIMS. Sasa nenya gichunge gintu kingi riria ugireka ITIMS karia ikaguteithairia wi mwana biashara gwika records ciaku no kamenya stock weku uria kuthithia atia ikwenderea yes. So kinyaki mugita wogoti uria ni advantage kiwe ena ITIMS. Ena ITIMS, yes, it's an advantage. No mwena stock keeping, right? It's most like stock keeping. Yes. Thank you very much, Makena na Muthomi, please. Na just 15 seconds. Era na niti onto ate bati kwithwa kiona yaka, you know, bore andu bo. Yes. Mutegeri wa Weru TV na Mukenya wonde encourage weje ofisine cietu ucokia returns ciaku. Wacokia returns ciaku ukeberwa marando no tethera wina erando ukethera we tax compliant. Yes. Thank you very much, Frank. Asante Makena. Thank you mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM. Tukari live kinyakiri Weru FM. Barabo tuthikirite kulipa ushuru ni kujitegemea. Asante. Karibu sana.